Ese wari uzi ko Rocky Uwizeyimana akorera akayabo karenga miliyoni 150 mu kwezi? Ntubyumva neza, iyi ni website ye yitwa gasobanuyefilms.com. Ibyo mvuze ntuntera amabuye, dore nze mbikwereke. Website ye yitwa agasobanuyefilms.com, nk'ukajya byivugira. Kuri iyi website wishyura 7,000 ku kwezi kugira ngo ubashe kugira access yo kureberaho. Dore mu mibare ukuntu bimeze kugira ngo wumve izo miliyoni zirenga 150 mu kwezi. Niba byibuze abantu 13,000 bishyura 7,000, izo ni miliyoni 91. Abantu 13,000 bonyine bo bishyura 7,000 kandi barenga miliyoni. Umuntu ibaze mu gihe miliyoni imwe yishyuye 7,000, kuvuga ngo yahita akorera miliyari 7 mu kwezi kumwe. Mu gihe yishyuye miliyoni gusa nibwo yahita akorera arenga ngahe, arenga miliyari 7 z'amadolari. Iyi ni website yiwe. Twamanutse cyane dute twikubita kuri YouTube channel ye. YouTube channel ye ikorera n'amafaranga menshi. Ifite meruka ifite 690 bya subscribe mu myaka 2 gusa maze ari kuyikoresha. Wewe atangira kuyikoresha igihe atandukanaga na papa cyangwa. Kuvuga ngo nta kiganiro na kimwe wasangaho kidafite byibura 100,000, n'igifite 30,000 cyangwa 20 na cyo gifite byibura iminota 50. Webigereranye n'izi ndirimbo ubu usanga ifite miliyoni 1 yararebwe, ifite iminota 3 ikaba yararebwe na miliyoni 1. Oya, buri kiganiro akora, ibaza ikiganiro cy'isaha imwe kikarebwa n'ibihumbi 30. Abarusha views n'amafaranga umuntu ufite miliyoni views ariko akaba afite iminota 3. Naho uko bishijwe tubyumva neza rwose, kuko niba ari iminota 3 nitujya kubara mu masaha nusanga ari abantu miliyoni bamurebye, haraba harimo nk'amasaha ngahe, nk'amasaha 100, nk'amasaha 5,000. Ariko umuntu arebwe n'ibihumbi 200 ko kiganiro gifite isaha amasaha 200,000. Urumva hari ahantu bazahurira. Tubonye ko byibuze mu kwezi kumwe amafaranga make website iwe itajya munsi ari miliyoni 91, kuko abantu 13,000 baba bagize gute, babishyuye 7,000 gasobanuye films.com. nta nubwo 15,000 bigeramo. Hanyuma Instagram yiwe ni kuri ayitwa yo twikirirwa tuyivugaho na za twita ko nazo ziramuhemba. Reka turebe kuzimuha gatubutse YouTube na website. Kuri YouTube rero kugira ngo byumve uraza gukenera kumva aka kantu gateye gate. Aka kantu urabona ni ukuntu wagiye winjiza buri munsi, byibura buri munsi nayinjiza amadolari 63 kugera kuri 98. Numva niba ari amadolari 60 ni 60,000 ku munsi umwe. 60,000 urabyumva ku munsi umwe. Kandi niyo yinjiza, dore iyi ni platform yiwe. Rero nakwerekaga ni platform ye. Ubwo amadolari 60 nidushyira muri calculatrice aba yari amadolari, ubwo bari ari amadolari 3, reka dufate ko ari 6,000 by'amanyarwanda, tutiriwe tujya muri bya bindi by'ibiti byahita 1,140. None ntago ari 6 na amadolari 60. Ubwo ni miliyoni zingahe, 180 kuri YouTube gusa. Kuri YouTube honyine kwamamaza ntibiriho, kugira gute ntibiriho. Itegereza aka kantu, byibuze akorera 1,000 mu cyumweru. Ashobora gukorera miliyoni 1 na miliyoni 2 reba igihe miliyoni 1 ubundi ya views ni 500,000, none we afiteho miliyoni 42. Ubwo afiteho miliyoni zingahe, miliyoni 168, kubera ko za ndirimbo ziba zifite iminota 3 zozo azikubye inshuro zingahe, azikubye inshuro 8. Wabyumvise neza impamvu
yinjiza miliyoni 168 buri kwezi kandi wakora ikiganiro buri munsi, ariko ukora indirimbo ashobora gukora indirimbo nyuma y'amezi angahe 6. kuvuga ngo Rocky akorera amafaranga miliyoni zirenga 250 buri kwezi kuri YouTube channel ye no kuki no kugasobanuye filmz.com. Ndagushimiye cyane we tubanye muri iki kiganiro gitoya. Nkwibutsa nanjye kuntera inkunga ukama subscribe kugira nanjye ntera imbere, dukomeze kubana mu bindi biganiro. Mushaka kutuganira reba nimero zirangaho kuri YouTube yanjye. Urakoze. Akenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa, ugasanga turi mu makimbirane adafite akamaro, turi gupfa iby'iyi si, ubuceri, turi gupfa ibintu by'amatiku bitumvikana, ariko iyo wibutse ko uzapfa buriya tugiye tubyibuka. Iyo byibutse bituma turushaho kuvuga ati ubundi turapfa iki, twagize neza, k'ejo nta umuntu aba afite garanti y'uko azahageza. Twikorere neza uyu munsi, twitahire mu mahoro. Nyine umuntu yagiye atekereza ko azapfa, ubundi ntabwo twakabaye turyana zino ntambara z'amafuti, zino ntonganya. Ahubwo gufata amafaranga yawe ukajya muri studio uri kuvuga Rocky gusa, ngiye uri kumpa hiti nsanganywe, wansanganye, binagoye ko yapfa gushira iyo hiti wanazamukiyeho, ariko kuvuga ngo ufashe amafaranga ugiye kunkora indirimbo, uri gukomeza kwibutsa abantu izina ryanjye. Imyaka 3 dushize, imyaka 3 mara umuntu tutari gukorana, kandi njye mba mwifuriza ibyiza, mvuga nti Safi ntabwo mwamufasha nyine icyo gikomere kiko. Oya twamufasha twese, ni n'abagira usoro turabafasha tukabashyingura, tukabura kugufasha gute? Ariko se ugezeho umwitozo rero, niko bamvuga ngo ugiye gukora umwitozo uterure giti kubite hasi. Nteruri igiti mbese ndi Dumba. Yes, wakoze cyane Junior Giti. Giteranya no kapsara.